Jesu Kristu uyinkosi. Mhla ka-25 September 2023 kuyiManday, umsombuluko. Osingikhombisa ngombono. Abazalwane abakhonza emabandleni asindisiwe. Kepha laba bazalwane benza izinto zasesigodlweni sobumnyama. Yiziphi lezi zinto abazenzayo abathunjwe ngazo? Abesifazane abasindisiwe abagqoka amabhulukwe. Inkosi ize yangikhombisa izindawo ezintathu eziyayivezwe vele embonweni kuthunjelwe khona abazalwane besesigodlweni sobumnyama. Laba besifazane bagqoka amabhulukwe kodwa bathi basindisiwe, futhi bewagqoka ngokukhululeka. Kubonakala ukuthi ngisho behamba nje ukuthi shuthi abaholi babo abanankinga nalento eyenzakalayo. Izwi likaNkulunkulu encwadini kaHezekiyeli chapter 44 verse 18. Amadodana kaSadoki bazalwane ayengabapristi bamaLevi. Izwi lisitshela ukuthi inkosi uJehova yathi mabenzelwe amabhulukwe elineni. Abesilisa inkosi efuna begqoke amabhulukwe, noma ngabe singaze siyithethelele singabazalwane sithi hhayi sisuke singathathanga lo muntu wesilisa, leli likhandela umuntu wesifazane. Avela esigodlweni sobumnyama, umkhiqizo wasesigodlweni sobumnyama ozoniqhatha noNkulunkulu. Kuyisinengiso kuNkulunkulu. Deuteronomy 22 verse 5 liyasitshela izwi likaNkulunkulu ukuthi owesifazane makangagqoki okwendoda. And liyacacisa ukuthi lowo oyenzayo leyo yinto uyisinengiso kuJehova. Wonke umuntu ogqoka ibhulukwe ebe engowesifazane, angikhathali noma uyaligwema emini uligqoke ebusuku sewulala liyiphijama, uyisinengiso kuJehova. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu, nangombono futhi kube njalo. Uma usuzwile lo myalezo kodwa ungaphenduki, inkosi izokujezisa, ngoba akukho ukukhetha ubuso bomuntu kuNkulunkulu. Uzohlulela umuntu ngakho konke akwenzile. Isizathu sokuthi uNkulunkulu ethume abantwana bakhe ukuthi bexwayise ibandla, ingoba uNkulunkulu akafuni kube khona ozoyilandulela ethi mina Nkosi lokhu ngakwenza ngingazi. uNkulunkulu uvezile amabhulukwe awasesigodlweni sobumnyama abantu besifazane. Ozoqhubeka azi ukuthi wenza isinengiso kuNkulunkulu, uxabene noNkulunkulu. Niyakhumbula bazalwane, abanye bazokhumbula lapho khona kwakuzofika lo mdanso wethomoyi, ungakafiki inkosi ingikhombisa lo mbono ngawushera. Idimoni elalihleka abazalwane
ngawushera lowo mbono. Kwakunabazalwane besifazane, abantu abasha ababenakekela obrada njengalokhu umakoti enakekela umyeni wakhe. Lihleke idimoni libhuqa lento yemjolo emabandleni, kodwa sibe sithi sisindisiwe. Khona lapho ngaphinde ngakhonjiswa lowo mdanso, bese stage i-worship team ibhizi jomba jomba. Ngangingazi ukuthi imdanso muni, kodwa ngashera ngathi kunomdanso engiwubona udanswa idimoni lihleka, abazalwane bedansa lowo mdanso ukuthi benze into yawo amadimoni, kodwa bathi basindisiwe. Nizokhumbula abazalwane ukuthi okwesithathu engakusho ukuthi kwakukhona owesifazane owasukuma njengokuthi mayeyochama ebusuku, kuhlangene kuyizinkonzo nje lapho babelele khona abesifazane ngathi lezi iy'nkonzo ey'thatha iy'nsuku. Evuka ebusuku lo wesifazane wavezwa egqoke ibhulukwe lokulala, iphijama, limhleka idimoni. Bazalwane, asimose ukuzenza inhlekisa, asimose ukuzenza inhlekisa yamadimoni ngokuthi sithi siyakholwa, sisindisiwe, sihlukene nezinto, kodwa sibe senza izinto ezisiye sesihogweni, sibe senza izinto zakasathane. Masizingcwelise bazalwane, masibe ngcwele ngisho nangendlela esenza ngayo. Sihlukane nazo zonke izinto uNkulunkulu asesixwayise ngazo. Ngempela wafika lowo mdanso. Ngempela abanye abazalwane bayifakaza le ndaba ukuthi imijolo ikhona emabandleni asindisiwe. Amabhulukwe bayawagqoka abantu bengabesifazane. Izwi likaNkulunkulu, Colossians chapter 3 verse 25, abaseKolose 3 verse 25, lisitshela ukuthi ngokuba lowo owenza ukungalungi uyomukelisa ukungalunga akwenzileyo. Akukho ukukhetha umuntu, noma ngabe kuthiwa ubuyisethenjwa esingakanani ebandleni, akuyi kuba khona ukukhetha umuntu uyojeziswa ukuthi uthe uNkulunkulu esexwayisile waveza izinto angayifuni neziyisinengiso, kepha waqhubeka nazo. Bazalwane, bantu besifazane, hlukanani nokugqoka amabhulukwe, noma ungathi likhandela umuntu wesifazane, likhandwe esigodlweni sobumnyama. Uyisinengiso kuNkulunkulu uma ugqoka ibhulukwe. Ilokhu iNkosi engivezele khona. Xwayani, ngiyanincenga egameni leNkosi uJesu ukuthi nihlukane nezinto uNkulunkulu aseshilo ukuthi akazifuni. Jesu Kristu uyinkosi. Amen.